ngenzela ukuthi ngesikhathi nginika lento yokubuyisa ngazi ukuthi lo muntu mhlambe umthukile ngenhlambi enzima naxabana wamthuka yasiyahlala enhlizweni ongakuxolela yes ingakho sithi khona umxolisi ngoba senza ukuthi umxolisi awubhalansi lento yokubuyisa akabuye lo uthando lakhe akuxolele ayabuye lona kuphele ngaxolelile ngoba mase buye lesele ekhaya uzophinde nilwe futhi athi koqala wena wangithuka ngoma uyayibuka lona nikuzame lokho nikubhekisise kakhulu ukuthi ma upheshukele umuzo okhuluma nodokotela ngitshela iqiniso ngiyalifuna iqiniso wakubamba mfowethu usephutheni wakufica ungunawo umuntu wesifazane tshela mina iqiniso ungathi nje hayi lo muntu wesifazane uyaganga nje asingabacindezeli akukhulu iqiniso nani bantu besifazane ngabacindezeli abantu besilisa tshelani mina iqiniso ngizonakhela umuzi wenu ngikhona. Okay ke ngenxa yokuthi ke uhlelo lethu luhlezi ke lunabalaleli ke ungenile usifazane okay uthapsile mngoni uthi sawubona Mjabulani ngicela ungibuzele kudokotela ukuthi ke usuke sangakwazi ukubuya engithandane naye singenangane ngase ngiba nengane ngaphandle khona zaze zaba mbili kodwa sengiyabona ukuthi ngenzi iphutha ngingakwazi ukuthi ngimbuyise lo ezakhala uthi ingane wazithola ngaphandle enayo umuntu kusho ukuthi wathi ekhona umuntu bethandana waphuma wayokha imfino wabuya ingane waphinde futhi waphuma wayokha imfino kwesibili angihleki ngoba ngiyezihla into yakhe impilo waphinde futhi wathola ingane kodwa uyabona ukuthi umuntu okuyena amthandayo yiluya no kuyenzeka kusho ukuthi ingane nje zosala kubo phela ngicela lokho angalokho akasale kubi ingane ngoba kuyona indoda zoyibuyisa angeke ithi indoda ngizoyenza mina imxolele imthande kodwa angayihlukumezi ngokuthi eze nezingane zakhe qali akube ukuthi mase sesilungisile umuzi sawenza kahle sashanela amabala shanelana amabala zingana ngamakhotha ezongena mase sishanelile bese kwahle bese kusho nje ngiyacela izingane zakho zivakashe phela ngoba sinacala phela izingane ngoba ingane ayinacala kodwa simweni esinjalo ukuthi wenze iphutha enjalo cha liyakwazi ukukhulumeka umuntu wesifazane baba bayefana kuphela kubahlungwana vele mawenza iphutha ukhona othandweni akuzwakali kahle kodwa mase amthanda akatshele mina sokhuluma ngizomsiza baba right.